दिनै भुटान सरकारनि मोनसे हानजाया बिटिआरआव दावबायफैदों। भुटान सरकारनि डाइरेक्टर डिपार्टमेंट अफ ल एंड अर्डर, मिनिस्ट्री अफ होम एंड कल्चर एफेयर्स, रयेल गवर्नमेंट अफ भुटाननि मोनसे हानजाया बिटिआरनि गाहाय सदर सहर कक्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय बिटिआर सेक्रेटारियेट मावखुलियाव फैना बिटिआर हालामनि कक्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, तामुलपुर गासै गंबा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो एसपिफोरखौ लोगो हमफैना सावरायनाय हाबाफारि लायो। Me and my colleagues from Bhutan, the DCs and SPs, we came to pay our visit to the officials here in BTC and also to meet the respective counterparts of 5 BTAD districts, our DCs to meet with the DCs of Assam, and also our SPs to meet and introduce to the SPs in Assam. Because of the pandemic, we were cut off for about 2.5 years, and in that period a lot of transfers and changes have taken place, and we are not able to come and introduce ourselves. So now, as the pandemic ceases in Bhutan and as we prepare to reopen our international border for trade, commerce and transit, we came here to take our counterparts, officials in BTC and BTAD districts into confidence, and we would like to welcome all of them as well as people of Assam to visit Bhutan after 23rd September 2022. Thank you. Sir, It's not exactly like we changed the entire system. Why we have changed is to give good experiences to the visitors in Bhutan by providing quality services from immigration perspective, from preparing permits, from arranging transports, and also from booking hotels and accommodations. So the SDF of rupees 1,200 is a special consideration for nationals of India. Other tourists visiting Bhutan have to pay $200 per day per person as a sustainable development fee, and the funds gathered from SDF would be channelized into developing tourism infrastructure in the country, so that in the future Bhutan visitors to Bhutan will have a wonderful experience. sir, what about the Oh, we need casual visitors to come to the bordering towns. so will be of that Bhutan. fee structure will be liable for them also? For them, casual visitors, there is no STF. They can come in the morning and exit in the evening. So we do not charge any STF to the casual visitors. However, I would like to request all of you that when you visit Bhutan, please make sure that you bring your identity document. It is either the voter card or the passport. Thank you. Sir, what is 1,200 per person per day. Sustainable development fee. After pandemic, from last 2.5 years, Bhutan gate যেহেতু বন্ধ আছিল, তো আজি ভূটান কাউণ্টাৰপাৰ্ট হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ তৰফৰ পৰা ডাইৰেক্টৰ আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ এডজাচেণ্ট যিখিনি ডিচি আৰু এছপিসকল আছে তেওঁলোকো আজি আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত আহিছে। যেহেতু অসমৰ পাৰ্টটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপাৰ ড'ৰ্ছ যিটো আমি কওঁ ইষ্টাৰ্ণ ড'ৰ্ছটো গোটেইখিনি আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত পৰে। তো সেইভাৱে যেহেতু ভূটানৰ লগত আমাৰ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ বহুত দিনৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল, টুৰিজিম বন্ধ হৈ আছিল, চ' এইটো ৰিঅ'পেন কৰিবৰ কাৰণে 23rd of September 2022 তেওঁলোকে গেটটো ৰিঅ'পেনিং কৰিব। তাৰ উপৰি আগতে তেওঁলোকৰ এণ্ট্ৰি গেট মষ্টলি পাৰো আৰু ফুলচিলিঙতহে আছিলে। তো এতিয়া আমাৰ ইমিগ্ৰেশ্যন অফিচ আমাৰ দাঁতগিৰিতো হ'ব আৰু আমাৰ নামলাং যেটো আমাৰ পাঠশালা পৰা যায় তাতো আমাৰ এণ্ট্ৰি গেট হ'ব, তাৰ পৰা মানুহ অহা যোৱা কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমাৰ ফুলচিলিং যাব নালাগে, ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট অহা যোৱা কৰিব পাৰিব। তাৰ উপৰি আমাৰ ট্ৰেড কমাৰ্চ এণ্ড স্পেচিফিকেলি টুৰিজিম পইণ্ট অফ ভিউ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় ভূটান এই গেটটো খোলাটো। সেইকাৰণে আমাৰ যিখিনি দুটা পইণ্ট আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত পৰিছে, সেই দুটা পইণ্ট খোলাৰ পিছত আমাৰ কাৰণে আমাৰ ট্ৰেড কমাৰ্চ আৰু টুৰিজিমটো আমাৰ গ্ৰ' হ'ব।
তাৰ উপৰি যিখিনি আমাৰ নৰ্মেল আগতে যেনেকুৱাকৈ কেজুৱেল ৱৰ্কাৰ গৈছিলে তেওঁলোকে গৈ কিনে দিনটো কেজুৱেল টুৰিষ্ট বা দিনটোৰ ভিতৰত যদি ঘূৰি আহিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ একো ডকুমেণ্টেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নপৰে অনলি এটা আইডেণ্টিটি প্ৰুফ লাগে তাৰোপৰি যদি কোনোবা টুৰিষ্ট তাতে হোল্ড কৰে ৰাতিটো তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আগতে যিটো ফিজ আছিল সেইটো ফিজে চাৰ্জ কৰি আছে ₹1,200 আৰু বাহিৰৰ ফৰেনাৰসকলৰ কাৰণে এইটো $200 পাৰ নাইট পাৰ হেড बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम